Znači ljudi, danas počinjemo GTA 3 sa prevodom, ali nije ono klasično kao tekst će biti preveden pošto igram GTA 3 Definitive Edition i za to nema prevoda nažalost, ali u cutscenama ću ja svojim glasom prevoditi ono što NPC-evi kažu. Ja se nadam da me razumete šta sam teo da kažem, jer pošto ja sam sebe ne razumem. I možemo početi sa prelaženjem GTA 3. Siguran sam da hoću da počnem da igram. Žao mi je, dušo, ja sam ambiciozna cura. A ti si samo mala riba. Liberty City je danas u šoku gdje su se policija i pomoćne službe susrele sa posljedicama poražavajućeg napada na policijski konvoj ovog jutra. Do sada nisu objavljeni detalji o zatvorenicima koji su bili u konvoju i nijedna grupa ne snosi odgovornost. Konvoj je napustio policijsku zgradu rano ovoga jutra za rutinski prevoz kriminalaca do zatvora. Napad se desio na Callahan mostu, ostavljajući nekoliko svedoka i jako oštetivši most. Za neke od osuđenika se smatra da su poginuli u eksploziji koja je usledila nakon napada. Otkrića o profesionalizmu napada pogodila su policiju nekoliko sati kasnije, kada je identifikacija nestalih osuđenika bila otežana nakon napada hakera na bazu podataka policijske zgrade. Sa kašljenjem projekta Porter tunela nezgoda ostavlja Portland odsečenim od ostatka grada. Ajde! Gospodine Kurcoglavi! Nije mi problem da te ubijem! Biće ti žao! Ajde, gubi se! Znam mesto na ivici Red Light Districta gdje možemo da ostanemo nezapaženi, ali moje ruke su sjebane, tako da bolje da ti voziš, brate. Evo nas ljudi, znači prvo gasi radio da ne dobijemo neki copyright, znači sad pičimo do našeg safe house-a, znači evo polako se bližimo našem safe house-u, ljudovi moji, ajde bre, Cloud, tu se parkiraj i lagano. To je ovo mesto, sklonimo se sa ulice i da promenimo odeću. Dobro, sad ovdje treba da promenim odeću, dobro, znam sve šta i kako treba da se radi ovdje kad nisam nesposoban. Znam čoveka, povezan je. Njegovo ime je Luigi. On i ja ćemo biti pozadi i verovatno ćemo naći posao za tebe. Uputimo se tamo. Ok, sad treba da odemo kod Luigija. Gde si Luigi? Ovo je Luigijev klub. Hajmo pozadi na sporedna vrata. Sačekaj ovdje dok popričam sa Luigijem.
8ball ima posla na spratu. Možda ti možeš da mi učiniš uslugu. Jednoj od mojih devojaka je potreban prevoz. Dakle, uzmi auto i pokupi misti kod bolnice. Kasnije je vrati ovdje. Zapamti, niko se ne zajebava sa mojim devojkama. Dakle, drži svoje ruke na volanu. Ako ovo ne zabrljaš, možda će biti još posla za tebe. Sada, beži odavde. Ok, sad treba da odemo po misti, znači ovaj nam batica rekao. I rekao nam je da ne smijemo ni slučajno da je pipnemo, jer ako je budemo pipnuli, najebat ćemo i to gadno. Znači rekao nam je da je tu kod bolnice, gdje si misti, evo je, čeka misti. A ovaj ode me zajebava, marš bre. Ajde, ulazi u kola. Ćao, ja sam Misti. Drago mi je, ja sam Cloud. I evo ljudi, prvu misiju smo već prešli. $1.500 smo dobili. Znači evo idemo polako na drugu misiju. A Luigi mi je rekao da ti dam ovo, tako da uzmi. Ima nova droga na ulicama koja se zove Spank. Neki pametnjaković prodaje ovo smeće mojim devojkama niz Portland Harbor. Idi spiči ga u glavu sa palicom. Potom uzmi njegov auto, ofarbaj ga. Želim kompenzaciju za uvredu. Ok, znači vidimo da Luigi nije nimalo ono srećan, treba nekog baticu umjesto njega da ga ono malo da popričamo sa njim i dok radimo njegov auto i da ga ofarbamo. Ode batica, znači što je bio živ, bio je živ, sad treba da odemo da ofarbamo ovo ovdje auto i da ga popravimo jer pošto evidentno ja ne znam da vozim, taču nisam ja kriv kada je ovdje u GTA trojci fizika kola onako nije ni za kurac da me izvinete. Znači ljudi, ja ću se potruditi ono po klipu 5 misija da odradim, tako da eto vidjet ćemo. Polako, utaraj kola u garažu. Rešili smo ovu misiju, dobili smo $4.000 i evo treća misija. Hej, moram da pričam sa tobom. U redu Mik, pričat ću sa tobom kasnije. Šta radiš, dete? Donov sin, Joey Leoni, on želi neku akciju od njegove devojke Misti. Idi pokupi je od Hepburn Heightsa, ali pazi se, to je Diablova teritorija. Potom odbaci je do njegove garaže u Trentonu i požuri. Joey nije tip koji voli kašnjenja i zapamti. Ovo je tvoja noga u vratima, znači pogled na put, a ne na Misti. Ok, opet ovu Misti treba da vozam, znači ova likuša je tu negde. Misti, jesi tu, evo, kaj je da ti sviram. Evo ova Misti dok dođe prođe čitav dan. Znači, sad za stalno radiš kod Luigija, konačno neki vozač kojem verujem. Op, polako čoveče. Ajde Misti, doveo sam te ovde. Joey! Hoću li se ponovo igrati sa tvojim? Biću sa tobom za minutu, svećice. Hej, ja sam Joey, Luigi mi je rekao da si pouzdan, tako da dođi kasnije, imam nekog posla za tebe. U redu? Evo, prešli smo i ovu misiju, dobili smo samo $1.000 i puno smo ih dobili kad uzmemo u obzir koliko traje misija i šta smo sve u misiji radili. Ali okej, sad su nam se ovdje na mapi pojavile misije od Joya, ali mi ćemo za sada završiti sve misije od Luigija pa ćemo kasnije raditi kod Joya misije. Najverovatnije u sljedećem videu. I evo četvrta misija za ovaj klip. Neki Diablo smradovi ostavljaju njihove kurve u moj kraj. Idi i povedi račun o tome za mene. Ako ti je potrebno oružje, idi iza Ammunitiona preko puta železnice. Ok, ovog ode Luigija su ovi Diablo likovi malo su ga iznervirali i sad treba da rešimo to umjesto njega. Znači rekao nam je da možemo da odemo u Ammunition, ali u Ammunitionu nema ništa. Šta mogu da u Ammunitionu kupim? Ništa. Tako da morat ćemo malo da ga remujemo i to sve. Alo Diablo, si gdje ste? Opa! Vidi gdje je on otišao dole. Ne! Izlazi iz auto,
Beži bre u 3 lepe šargarepe, šta ja ovdje sve poradih. Eksplozije na sve strane, ali ajde uzmi ovu pumparicu, treba će ti pumparica. Dobili smo poruku da možemo da kupimo pištolj u ammunition, ali ja ne znam koji će mi đavo ovaj pištolj, ali nema veze. Ali evo, 5. misija za ovaj klip. Policijski bal se održava u napuštenoj školi blizu Kalahan mosta i tragaju za staromodnom akcijom. Imam devojke koje hodaju širom grada. Odvedi ih do bala, napravit će čudo. Dovedi ih koliko možeš pre nego što policajci popiju njihovo piće. Da, to je ta misija na koju sam mislio, treba na vreme da dovedem njegove ribe. Znači mi ćemo prvo krenuti od ovih što su najdalje. Treba, kako sam razumio, treba minimum 4 da dovedem ribe. Ajde ulazi malo brže, može li to, nemam čitav dan. Evo 2 sam doveo, evo i 3. Ajde ulazi, više nema mesta. Evo prva tura ovih riba dovežena, idemo dalje. Ajde ulazi, nemam čitav dan, nemoj da me tu zajebavaš. Ajde ulazi ti da te ne sanjam. Op, ajde i ti ulazi. Evo prijatelji, dovodim vam i drugu turu. Ostalo nam još ove 2 devojke, vada ćemo stići, imamo još 2 minute. Ulazi kuravela. Ajde ti ulazi, znači još mi ti fališ i eto. Ima lagano, imamo minutu i po da ih odvedemo do tamo. Znači imamo vremena koliko god hoćeš. I evo, dovodim vam još posljednju turu. I evo, znači sve su dovežene ribe i to uspješno, bez ikakvih problema. Znači evo 4000 smo dobili, čak smo i $2000 bonus dobili. I evo koliko mogu vidjeti rešili smo sve Luigieve misije. Ali evo sad možemo da konačno pokrenemo ovu ovdje misiju. Ej, dosadno mi je, hoćeš da me pušiš? Za koji trenutak, dušo, imam nekih poslića da... Imam poslić za tebe, druže. Foreli braća mi duguju pare jako dugo i treba ih naučiti nekog poštovanja. Lips Foreli puni njegovo debelo lice u St. Mark's Bistrosu. Dakle, ukradi njegov auto i odvedi ga u 8-ballovu prodavnicu sa bombama u Hardwoodu. Znaš 8-balla, jel? Kada je ubacio bombu, parkiraj auto gde si ga našao. Kasnije gledaj sa strane čitav show, ali požuri, neće on jesti večno. Ok, sad treba da imamo posla sa eksplozijama, to mi se đasvi. Samo ja se nadam da ću čitav auto dovesti, jer pošto kako vozim, ne do bogni dušmanima. Polako, nemoj da se spucaš, ako se spucam, spucat ću njega nogom. Op. Ulazi. Postavljaj bombu ovdje da budem mnogo eksplozivan, jer pošto ja volim kad sam eksplozivan. Da se samo ovdje ne udarim ovdje zid, jer ako se udarim, bit će veselo. Inače, odo ja u 3 lepe pičke materine, izvinjavam se na psovke, ponovit će se. Evo ljudi, još malo pa ne stalo. Opa, polako, parkiraj tu, aktiviraj bombu. Beži u 3 lepe šargarepe, ulazi ovaj ovdje taksi. Evo ga, kako je bilo ukusno ovo ovdje pečenje. Jedva čekam da odem kući da se zavalim da gledam televizor. Da može da pođe po zlu. I pošlo po zlu. Puče čovjek u 16 komada. A najče mi što ovdje piše na ovom znaku Eat till you explode. A ovaj bukvalno eksplodira.